Hello, đợt minu là pa ulenan hanan dam chang hamo. Hakhanet ni lung lom te nen kut kan in tlai na. Tu tan hakhanet thong kan chim ding mi tlang pi krak chim lai. Chin mi phun ni to nak ding, bankas sing sha cheo council ni apek lai. Mika naka mai that motom han an tim mi kan du lau tia hakha mai that zung ren twan hani an chim. CDMA atal mi in wa bank ren twan lai pa pakhat aran an phwa. Chin State Administration Council a ren tuan ding minung pakhat an hu khawri lo. COVID-19 he pet lai in tarn ha cha arwa nak cheu nak ti mi thong pol an rak silai. Tol chung thong karak chim lai. Chin mi phun ni to nak ding pankhat sing sha cheu council ni apek lai. Chin State Administration Council ni avai som sri lavai thum nak chin mi phun ni to nak ding cha ati in chinram kul pengkwaning in jet sing sha cheu apek na lai I male pengtlang chewa to asilai tia ni hin February ni lai sri council meeting a becha nak an toa thong ni kula khat kum avai som sri lavai thum nak chin mi phun ni hi COVID-19 zot nak rai achwa liao asi cha a minung tam pi to lau in le male pengtlang chewa minung somruk chung luan lau in to ding tia council lai ren ngai ha sin in thong kan thai chin mi phun ni to ding kong he pet lai in SAC chairman pungun san aw ni chin mi phun ni hi to lau ok athat lau cha a to shim shim a haw hi to nak ding cha a katuan hoi mi dang zong ka chim na chun tu chun kha meeting kan thui to ding kan lung atling to ding asikaw na in minung rikya in kan to lai male pengtlang chewa to asilai pengtlang cheu to nak ding cha a council lai ni pengkhata singsha pek an silai chun minung somruk chungluan lau in to asilai tia da hakhapost a achim kumsam sri lokum thum nak chinmi phunni hi NLD chawza zong ni COVID-19 zot nak rang a kumdang bantuk in to asilai lau tia arak than bal chang chun to asim han a falam surbung airport han nak to pa in to asilai tia an rak than chun hakha ichin mi phunni an to nak ding kong he pet lai in hakha chun thang hol a kan to lai I pum uk tu bichim nak a lai chun lunglam pi nak chakwat hi kaima ni karel lai COVID-19 leo asi cha a social distancing in truth asilai bengtlang dang zong hi kan ma bantuk in to tar di an si tia pu ngun san aw ni achim chap kumsam sari lukum thum nak chin mi phunni hi hakha a CACC chahol le nun phong committee lai ni to antim ve council ni to ding mi le CACC to ding mi hi hun khat lolo a to ti ding in council lai lutlai pungun san aw ni cha apek na na in an la free lau tia thai asi Mika nak a mai that modom han an tim mi kan du lau tia hakha mai that zong ren twan hani an chim ani la in hi nak hakha mi zapi lam zo nak a mai that zong lai in minung som nga lapali an uniform he an ital I mai that moto hi minung ka nak a han an tim cha a kan du lau nak kan lang tar ve mi asi tia an chim lam zo nak a atal mi mai that zong ren twan ha hi ramkul mai that zong ren twan pengkom mai that zong ren twan le peng mai that zong ren twan han si tia thai asi lamzo nak a an italmi kong hepet lai in hakha mai that zong ren twan pakhat ni atu bantuk in lamzo nak a kan ital hi ral kap ok kan du lau lang tar nak chalong silau in mai that moto himinung ka nak a an thlan cha zong a atal mai that moto asan mi panhi bak arang a thlan in minung ka nak cha man an tip mi hi kan du shim shim lau chun upadi lau nak uk nak tang a ren twan kan itip mi zong asilau tia da hakhapost a chim hakha I anil hain hi nak lam an zo nak a minung thong thum leng an ital I chawza ren twan chung in mai the zong ren twan law silau in zung dang dang ren twan pol zong an ital chun atulam zo nak a kan ital tik a chunglai upa ren ngai hani rian chu an kan phwa te kau lai ti hi kan irwa chia sikau chun khalho zong hi an kan pek lai ti mi ro channa kan ngai lau kan ma lai ni chun zung zong kai kan itim lau CDM chol chang nak a kan ital zong zal kau lai tia achung lai minung ni achim chap chinram kul penkwa chung mai tha zong ren twan CDM a atal mi hi matupi hakha le mindat long an sari hakha kwa a mai tha zong ren twan tu di lak somret an si ta thai asi batti mang thai tel ka si
CDM atelmi ingwa ban rian tuan lai pa pakhat arian lamphwa ral kap ukan du lauti langtar nak cha a civil disobedience movement atelmi ingwa ban rian tuan Hakha khosa salai friends chu chung lai ni arian in lamphwa tia Thawng kan thai rian an phwa mi kong he pe lai in salai friends ni atu rian an ka phwa mi he zung lai ampal na ka umlau aram thok te in kan ni zung hi chu CDM rian tuan tu dilak itel loading in rathan changmi ase cái chú CDM an thok ni bak in katel I rian an ka phwa lai ti zong hi karwa chami asakau kan zung rian nei na ni rian chwa nak chatel ding kon zong an ka chon asina in kai ni chatel lo in ti hin kai ma te in ka chwak kau lai ka tin ha I ka chwak ve kau aram thok te in ka ro chami asakau tia da hakhapost chim salai friendsi ingwa ban rian tun tu tling siri lo in nilhopek in alutmi ase nilhopek in atun hu rian tun tu tling chawlhan ding ase chun rian tun tu tling chawlhan nak din zong Hakha ingwa ban cha zong atla changmi ase tia kan thai salai friends rian amphwa mi kong ingwa ban manager nu jingkhwanwam ni friends hi rian tun tu tling asiri lau nilhopek long in atun ri mi ase chun atu rian kan phwa nak zong he kamanul silau in ban ni zulphung asar meaning te in kam phwa mi asi ban hi zulphun tha te in angai mi kan si ama azong ni zulphung kan ngai mi he athai mi asakau athai kaubu in zulphung abuar Hakha ingwa ban hi center ban of Myanmar ni atlai mi asi 2020 February tha khan Hakha anhun anzunga rian tun tu di lak minung lai khat an ni hin tiang chantling in ban an hun ri tia thai asi sui lai yang ka se Chin State Administration Council chunga rian tuan ding minung pakhat an hmu khau ri lo ral kap ni uknak alak nu chawza an sarmi Chin State Administration Council chunga rian tuan ding minung pariat chunga minung pasari an ifyang chang I upidi lei boizik atwan tu ding minung afyang ri lo tia council zung lei in Thawng kan thai atu afyang chang min ha hi council chairman pu ngun san ong secretary udo wen minister hun Colonel Hanwen ong pu ko swan khai pu hangchin zam u nelin Black Colonel Chothun ha ansi hi kong he pe lai in council chairman pu ngun san ong ni council chung rian tuan ding hi kan tlin chang ti ok asikau atu adu mi hi chu upadi chau atwan ding adu upadi chau hun atwan tu ding zong hi arau hlan afyang te kau lai tia da hakhapost chim rol kap ni asarmi state administration council chunga minung pariat an I hi chunga lutlai hi pu ngun san ong asi adang atang mi hi chu council chung talong an silai tia thai asi atu afyang changmi minung halak tidim lei in pu ko son khai hi voin hi tiang rian ampek mi chawlhan lo nak cha atial I council lei ni an le lo pin ama zong ni atu chun chawlhan than chang tia thai asi Chin State Council chung rian tuan ding in an som min halak pu siang mang pu thla she pu chung hu Dr. Mu Thang pu hungai pu soni thang chung hani an chawhlang lo tia thai asi COVID-19 he pe lai in tarn ha cha ro nak cheu nak COVID-19 zot nak ni tlak chun tarle angor min ha cha thi a foi tuk cha asi kho chung in leng chwa lau izom in chung te asi kho chung in peruklan it thudir izom lo mileng khwal chawhlang halha zapim hen mi theory tong thamla tong nu rol ailhan le ai nu zunput kaldi nu pau ningchang te in nakut itol kutrol tik
subject le ti in atlom big second pakul chung idol khu le hathiau tik a vai khat long man mi tissue mang tissue a umlo a chun na khiu asilo le na ban in na hmur le naka I huplo khu hathiau ni fatin na din ton mi si ai pol kha chan saw din ding ichia ta chunak a thlakhacha na damlo a chun anai nyam nak big si in a thong than chal na tutan hakha na thong kan chimi chu hivial hin kan ngol ri lai hakha net azau tu angai tu vial te nan di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai dibora sungmi ka si chim đầu gian măng tia cài xin lá sung cao cái nụ rung in tê kha buồn câu treo lại khó dùng